Munasqa hermanuy allin hamusqa kay yachay wasiman maypita qanwan noqawan tinkunarikunchis programacionpi ichari maychus kasan kay escuela sabática nisqa masqa kusikuywan qankunaman chayarimuygu maychus kasan kay misk'i parlay quechua simipi chayraygu munasqa hermanuy qayarispa kasun usqayta aparimuspa kay tata Diospaq palabranta lección de escuela sabática nisqata Qusqa ch'aqwarisun compartirisun chantapis noqanchik yachayta hapikuspa kasun maychus kay sábado qusqa hermanosninchikwan parlarinapaq qallarinapaq munasqa hermano kay lección número 4 niwanchik ajinata qusqa llampu sonqo yuqnispa ari llampu sonqo yuq noqanchik kasuna munasqa hermano hermana qusqa tata Dioswan kawsarikuspa chayta yachachisawanchik kay lección de escuela sabática maypita apóstol Pablo parlapeaspa karqa qillqarispa ichari maychus runamasin Filipos llaqtamanta paykunaqa sumaqta reparaspa imatachus pasarqa apóstol Pablota predikarqanku palabrata pero yakiniyuq karqa apóstol Pablo imaraykuchus kay Filipos llaqta sonqonqa hatunchakusasqa ichari oqarikusasqa chayrayku chayllakiwan payqa qillqaspa karqa kay cartata masqarina entonces maychus kasan kay Filipenses capítulo 1 capítulo 2 munasqa wawqimasi capítulo 2 versículo 1 al 3 nisawanchik maypitaq nin ichari ajinata Cristupi kaspa kallpachasqa sonqochakusqaykichik hina Espíritu Santuwan sonqoyayuq ukhupi qankunaqa kawsakuychik munaywan qusqa chayrayku kusikuy sonqoyta hunt'aykichis yuyayay kaspa munakuyniyuq kallpachayuq sonqoyayuq kaspa nispa munasqa hermano hermana kay llaqtaqa sonqoyuq simiyuq kaypayuq niwanchik ichari qusqa kawsakuspa kasarqanku siniykichis qankuna ajinata kawsakusqaykichikta chayqa entonces ajina kachun bajtataq nin ichari qankuna urma sawaqchik kay huchapi chayrayku ñawirispa kasun maychus kasan kay huch'uy taqay 15 nisan ajinata ama imatapis ruwaychikchu ruwanakuspa nita hatunchakuspa hasta wampis llampu sonqowan sapa qhawanakuychik kunata paymanta aswan kuraqta hina amataq pipis masq'akuchunchu paypa alliynillanta astawanqa nin sapa masq'akuchun ukhunpi allimpuni kanankuta nispa munasqa hermano hermana kay advertenciata apóstol Pablo apachispa karqa kay Filipos runa masinkunaman maypitaq paykunaqa urmaspa karqanku hatunchakuspa paykunaqa ninit aqasqas kawsakusarqankuña hinin paykunaqa sumaqta al principio kawsakusarqanku qusqa kunanqa t'aqakusasqankuña nin imarayku porque hatunchakusasqa sonqonkupi wakinkunaqa qharikusasqanku nin maychus nin noqa hasta ruwani iglesia rayku noqa kayta ruwani kay uqninta qankuna ima ruwaykichis kay tiempopipis noqanchikqa kikillantataq parlarisanchis y cristiano hinaqa nisanchik pero mana nima ruwanchu ni pastor ni líderes noqa kaytaña kay uqnitaña visitamuniña kaytaña ruwani nispa oqarisanchik chayrayku a veces ñawisninchikqa churasqa kasan runamasinchikpi nitaq tatanchispichu entonces ajinamanta apóstol Pabloqa sumaqta k'amikusarqa kay llaqtata tata Diostaq nillawanchikta munasqa hermanos noqanchik qusqa kawsanapaqqa qusqa kawsakuna tiyan tatanchikwan si mana qusqa kawsasun tatanchikwan chayqa difícil kay aycha sonqo atenqa qusqa kawsakuyta runamasinwan
porque siempre kangay o qarikuy munasqa wawqimasi, hatunchakuy, siempre kanga noqanchik simichikmanta noqa astawan ruwani, astawan noqa kay uqnita hinani nispa. Chayraykuk amillawanchiktaq kay lección de escuela sabática nin yuyarichispa, maypitaq qankunaq qusqa kawsakuynikichik kasan, runapichu, tata Diospichu, sichus tata Diospi kasan chayqa, paywan qusqa kawsakuna tiyan, kawsarikuna tiyan munasqa nin ichari enamorasqa tatanchikmanta, kawsakuna tiyan nin maychu sapa p'unchay kusikuyniyuq, kallpayuq munasqa wawqimasi, pero si noqanchik kawsasanchik, qusqa kayninchik kasan runapi chayqa, ayamincha chayqa t'aqakunqa, porque allintan tantakunchik runasqay maychus wawqimasinchikwan, maychus astawan apanakunchik runamasinchikwan, ichari sumaqta kawsakunchik chaywanqa pay, imita pasan chayqa ma rikukuy munanchikñachu, ichari mana noqanchikqa munanchikñachu ni hayk'aq iglesiaman chayayta. Ichapis pikunachus mana iglesiamanta kankupis oqarikunallasankutaki, ni noqa rinichu iglesiaman, pero noqa astawan ruwani kay cristianos hinamanta nispaqa nillankutaq paykunapis. Pero kay Diospaq palabra niwanchikqa, sichus qankuna tata Dioswan kawsakuykichik chayqa, uq sonqolla, ichari uq llampu sonqolla qankunaqa kawsakuychik nispa, porque Espíritu Santo trabajaspa kanqa, llank'arispa kanqa tukuy sonqonejpi, qanpaq sonqoykipi, noqa sonqoypi ahinamanta runasqa uq qusqa kawsaypi kaspa kasun. Ñawpaqman taskirispa lección de escuela sabática nini parlawanchik. ¿Será que noqanchik creenchik tata Diospi kay yuyayninchik munasqa chayraychu? ¿O será que kay ukumanta pacha mosoqyachiwan tata Dios sonqoyta, pensamientoyta, yuyaynita chayraykuchu sigini? Invitagi qusqa kicharinata maychus kasan kay capítulo 2 Filipenses librumanta, chantapis huch'uy t'aqay kachun phisqa soqta qanchik y pusaq. Maypi ninqa hinata. Imayna yuyaywanchus Cristo Jesús kawsarqa kikillantata qankunapis kawsaychik nispa. Munasqa hermano hermana aska valorniyuq kasan kay declaración. Imaynata Cristo Jesús kawsakurqa kikillantataq kawsakuychis qankuna. Imayna kasan chay kikillantaq? Munasqa hermano, munaykichis chayqa machaytachu nisan. Kay palabra nin kikillantaq, castellanupi igual ichari. Entonces apóstol Pablo amigusarqa amiguanchik noqanchikta nispa kikillantataq, imaynata Jesucristo hamurqa kay munduman. Jesucristo runa kayta aycha runaman tukuspa karqa noqanchis hina, kikin valorniyuqllataq, kikin huchaman urmayniyuqllata hamuspa karqa kay munduman, kay pachaman. Aycha ruwakuspa karqa payqa munasqa hermano. Chayrayku nin comentario de escuela sabática, payqa hap'ikunman karqa chay título maychus tata Diospaq wawanmanta chay sutin chaymanta. Sin embargo, payqa hurk'aykamurqa noqanchis hina kawsakunanpaq. Chaypitaq pay kawsarqa imaynata kawsakurqa runamasinchis ñawpa tiempopi chay kikinta. Hurk'aykamun kay tiempo, qanwan noqawan qusqa kawsarikunanpaq. Chayqa chay kikillantaq. A veces noqanchis runasqa munanchis kawsayta wawqimasinchikpata aswan patapi ichari, noqanchikqa patapiña kanchik. Payqa noqa negociuyuqña, qullqiyuqña, manaña uraman qhaway munanchikñachu. Sin embargo, Jesucristoqa patamanta hurk'aykamuspa karqa noqanchik kikin kawsayninchikman. Pay uj ejemplota quwarqanchik sapawninchikman. Chay kikin kawsayta mask'ana tiyan, ichari. Nillawanchiktaq kay suqta yachay,
capítulo 2 kasanka y carta Filipenses manispa. Cristoga Dios puni kasaspapis paiga manach ipa korkachu Dios kainin mankaita. Munasqa hermano uyari kaita sumahta. Jesucristoga mana hapikorgachu, nitah tata Dios hapikorgachu, nitah ch'ipakorgachu icharichay título tata Dios pahuawan kayninman o Dios ningi kayninman mahapikorgachu. Pay ninman carga allinta, noga kani Jesucristo tatayga Dios ichari, entonces ama wanchiwaychischu nispa karman carga. Pero paiga maha picorgachu chipakuspa chay título manta. Ichapis kankay tiempo noganchik chipakusanchik olganchik manta wasinchik manta. Chipakusanchik ima título abogado, doctor, profesor kani, ima kani, kay mundupi aswan suma tituluyo noga kani. Ichapis noganchik hapikusanchik chay manta. Pero tata Dios kanin ejemplo goanchik. Paiga mana chay hatun título hapicorgachu nita chipacorgachu. Chayrayku hermanos, llampusongoyuq kananchik tia noqanchik runas kay mundupi. Pikunachus munakunchik tata Diosta taskinchik llanipi chaga llampusongos, humildes kananchik tiyan. Ichapis noqanchik kay título machus doctor, médico, abogado kay ninchikta ma valesanchu. Hasta wan valesan ima munasqa hermano. Jesucristo día ganrayku wañusqanrayku ichari ch'akatasqa cruz pikasqa noqanchik rayku. Chayqa valor qowanchik noqanchik runasmanqa. Mana qowanchischu valor maychus estudiuyuq, maestría, títulos, mana qowanchischu chay valorta como seres humanos hermanos. Entonces noqanchikqa Jesucristo nin ahinata ahí, runa kaspa, umuygorqa nin, paytaq kasukuq kaspa, wañuykama chayarqa. Jesucristoqa munasqa hermanos, nin umuygorqa nin. Noqanchispis kay tiempo runasmanqa faltawanchis chay. Umuyguy munasqa hermano. Mana munanchikchu nipi sarunawanchikta, nipi munanchikchu gananawanchikta, ñawpanawanchikta. Al contrario, patapi ñawpapi kayta munanchis ichari, pero a veces allinta ruwasunman kumuykuspa imaynata Jesucristo kumuykuspa karga kay noqanchik hina. Hermano, hermana, chayman chayanapaqqa necesitakun ima Espíritu Santo kawsananta vidaypi. Muna Espíritu Santo llank'arinanta musuyachinan tiyan kay aycha sonqota. A veces may oqharikusan hatunchakusan ichari, pero kay pega chay k'amiykunasta apóstol Pablo sumaqta qillqarispa karqa uq kartapi kay Filipos llaqtanman. Imarayku chay tiempo pasarqa apóstol Pablo, imarayku pay tiempo hap'irqa qillqananpaq munakusqanrayku runamasinta. Tata Diosta sumaqta yachachiy munaspa runamasinta. Entonces chayrayku ningi aswan importante kay ukhunchikpi tata Dios cirugía ruananta, mosoq runasta orqonawanchispaq. Ñawpaqman y último munasqa hermano, niwanchik leccioni, noqanchikqa kay mundupi mana nimata tukuy kay mundupi tukuy ima ruwasqanchiktaqa mana apasunchu cieloman, mana episunchu munasqa wawqimasi qolqeta wasita autota titulusta ma atisunchu. Imata apasun carácterninchikta, imata apasun tata Dioswan kawsayninchikta, imata apasun llamp'usonqo kasqanchikta, imata apasun munasqa wawqimasi apaspa kasun noqanchik vidanchikta, porque tata Diosqa qhawamuspa kasan kurankama imaynata noqa llank'achisani kay kawsaynita. Maychus Jesucristoqa kay mundupi kawsarikuspa, payqa hap'ispa karqa maychus apóstoles ichari discípulosninta, mayllaspa karqa chakisninta, símbolo de llamp'usonqo, humildad karqa munasqa hermanos. Kay mundupipis noqanchik kumuykuspa, wawqimasinchikta yanapana tiyan, waturikamuna tiyan, visitana tiyan, makinchikta junt'achispa apana tiyan, mikunachu uhyanachu munasqa wawqimasi.
Ajinamanta pacha ichari tata Dios qaningi wawantaqa hatun yachisqa sumaqta sutinta hatun yachispa glorificanapaq payta. Noqanchispis k'ayamincha munasqa hermano hermana. Ichapis recompensata mana kay hallp'api tarisunchu, es verdad. Pero sin embargo ningi si mana punkus kicharikonga tata Diospaq bendicioninwan chayqa seguramente ventanas kicharikonga. Si ventanas mana kicharikonga tata Diospaq bendiciones ninwan chayqa, entonces kay cielos kicharikuspa kanga tata Diospaq bendiciones ni akayakamunanpaq kawsaynikiman, pitaykiman, wawasnikiman, qusaykiman, munasqasnikiman munasqa hermano hermana. Chay allin yachayta hach'akuspa kana tiyan sonqonchikpi, yuyayninchikpi k'ayamincha tata Diosqa usqayña kutimuspa kasan ichari preparakuna tiyan. Chayrayku apóstol Pablo qillqarirqa kay yachaykunasta. Noqanchikpis kunan yachanchikña munasqa hermano, imaynata qusqa kawsakusunman uhllampu sonqoyuq kay pachapi. Chay yachaywan saqespa kasayki, noqanchik tinkunakusun qhipan semana. Ama faltakuychu munasqa hermano, kay comentario urapi qampis qillqarimuy, maymanta uyarimuyki, qawarimuyki kay programacionta. Tinkuna kama kachun.